Kibabnya kari barok kawai kelar ke kesngi yo lai lot kari kabah nyu punrio menta kesngi Menteri Rang Bakdo Narendra Modi ulai alam ha kajing rakhe ya kani kesngi kerpang nagarat Fort da kapapenher ya kalama jong kari kalama lai rong ka layo ya Rastriya Salute ya kajing kente ya kalama kari lale lang haringkat kajing le ya ke 21 gun salute da kinong siat bakan sa jong katanat sipai prah nyo we feel battery ceremonial ha kasin badengkong lapanan kam ya kesulai balashna pat penmi na kari India ha kajing lek kemen ya kajing dap nyo pesan senam kajing yo light load kari na kabenta kajing penlong ya ke 21 gun salute ha ke Red Fort ha kasngi yo light load kari कोना ऐसा नहीं था कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। Haba ajing kren syakari